Kinayalam juga sang Voice of the People Party ke bakantup ya Vice President Dr. Karashan, General Secretary Dr. Ricky Sengkan bat uno aikin juga sang Dr. Baskham Marbo mentagasngi ka khatlai tarik unaitung arajar arfulai kilai kendu ya umtriang ba kajela ukon rat sangma hakam rat kam jung secretariat. Kawini kimat akan dikeje kendu bat umtriang ba kalong halok ka expert committee ya ka baka sarkar kala thung nakamata bat pei bat penbha ya ka polis ba kam hakan dikeje kendu bat umtriang ba kinayalam juga sang BPP kele thu ba umriang ba ulah pentip syaki balada banyo ya baru kit khot jaka komiti bat kabasa mata kalong samanthong ya chairman jaka ni ka komiti bana kalang jong umriang baru ulah pan pon ki ma kan ka kam ka kham kelan ba ka kham bahkan pendap ya ni ka kam habal kelipat atu la kalang nak sang BP kadan persya na ya ka jeng thong ya ka expert na sabar jalla na kalang kinalam jaka sang BPP kilang bakem dan kanu ka jeng persya nambar ka ai ka baki dawa nak suka kalang banthong ya ka expert ki betip bahaya kan ni ka kam. Ini ke Nagaland ka jong ka Voice of the People Party lawan bani guru Chief Minister. Kawai buat ka reception policy kawai nagi jing dawa ke jingi ban review ya ka reception policy. But niwan bani kendo ban kli no Chief Minister hangno kalapoi kata ka jing thung ka jong ka sarkar ya ka expert committee. Kai bang sotat long ba ka jing kendo kalong ka ba sotat ka ba sarkar Chief Minister lokan pau ba Nagaland ka sarkar kilaya instead ya kani ka kam bat ka baki sam ta ka stong kalong stong bakin rai u chairman jong ka committee te bat Nagaland ka jiru ni likely lese kanu kan simpor Nagaland ka sarkar kan ni ko ban le cricket makani ka issue ko bang isu tho mo kan mende ka issue ka bachem ka ka ba ka bangi ro na ro ka si sedang ko ahi banai la ka sarkar maktarang ni wan hadin ko ba shibnai tam hadian ka jingi hadian baka sarkar kelarai ni ko aman aila ni sarkar bakan pentlun hikam bakan identify taki member baka expert committee di sarkar kelatung research committee kila nang yo kita gibriu but menta ka sarkar kelapan bana Nagaland ju chief minister lapan pau ba ka sa satang chairman but kindang don ki kerteng ki bakin dengan pakhat na kita ki kerteng yano bakin thung ko chairman di Nagaland ka jingi ngir kali lese atau kandang simpor Nagaland ju chief sahi lo pau ba kan simpor than lese arlai tu ka sarkar kan la ban penbana ya ka komiti ban bantu itu chairman tingi so ba ka jingi nu jingi ko job Ako expert committee lapan pa bakin hungru ya ki beri expert bana ba menjala to ka BPP ka hun manwan bagi expert nasional ni balai ni ong nadu kasi ban kong ya sarkar ni terwa bakari ban thau ya expert committee ni nimpo apa ka VPP kan sim haladi ya kata kesin jam ban batai nadong sedong ndu ban penkelai la tarau ni terwa ya sarkar bakari ban thung ya expert committee te bat ke jengkren ke jingi ya sarkar kalong ba kan thau ya expert committee khanang ba kan wanra ban pembet mai ya reception policy bat Nagaland jingi lepan pau baka bakam kamat ka bangi kham kwa kalong bangi nekren apreng ke jingha yangi bat ki para garu ke jing nagani ka sopo mo ka bangi nekren bat kum bangi la ajimot baka di manongkat kum ka jing don pa te hangi hi ngem so bakan don ganu kono ka jing fair lakiwan ki beri banang nono amar ye ka ei ka kam ka baki di benle tin hap pan review kat kum ka jing community baka jing ang ke jing ma amai dei su bakan ni reservation ni ba taksyan ka law minister ba head of committee or staff selection committee kung ba kimpatan ki political party di ba ay jigmot sa committee la ni sa government na patala ka kanakna ayu ga BPP ka na hatu la ay jigmot na yan kita ka perthai ka tipsai ka ga nongrim ka ga jimot pa ka VPP ka yeng pat ya gani ka mat ngilai kren yu chim sa balai bagani ka mi simi ki expect yu nangi habangi ngilade ong constitute ka expert committee Teka ay kakam jo ka expert committee la dangi ngila ay no mangi kita ka suggestion ay ka expert committee kan work out kumnu van review ya kata ka policy te ba Nagaland ju chief minister nga try da bila kali on mo ba kulari ni ba on sa clarify ni banta ba kam de ka kamram jingi bangin ngila da kren do pasta ngila terwa ka BPP kala yeng shine do pasang review ye keep and review government kala menjur ban review te nang tangi on kumnu fin review thung ye ka expert committee angila
mengilai te indication ni jingi ba ka jingkwa hi jing kalong bakade banong hapling jingi garu gade banong proportionate kat kum ka jing dan pa ten nak yang chim sam tam mo pa ni pa I ya katangan sa pensyar mengasih kipres kam dan jingmut ban keren ya kata ka ju ba ka PPP kam par ai jingmut ni kiwe kam dan kam ka pengongsan kalong bakani ke expert committee kan sedang pan pentlun di kam kumnu ban review tingin sampai buat katakan report jong ke expert committee. Lada kadang dan kami yang mingi begin keren. Nengil hun ya ka jing penbet jong ke expert committee. Kata kadai ka linti. Kamut bahkan long dak kumui pat pangingin ai jimut ya kata ka sorkar. Te larangi ai jimut mengi kan dan jimut yu larangi terwa ke expert committee. Ka jimut jong ke expert committee. Tingil keren ya kata ka bentaru. Oh cimesta pat ngangim cimsa usah. Keren ya piki lat thai kubor. Ba ka sorkar kan nang pentlun ki kam smart ling ba kata ka expert committee